kwala molekoko ke tshwara bona o tshwara mane molekoko ke busy ke a zama molekoko o thula pelo ngwaneso molekoko A 2.1 Lin Molax le Butana ke re ke leka mona ke tshwara mona ke hata mane bothata ba ka bo bom fela molekoko dihora tse tharo kaofela mamedi manta utlwa la ka la botlano ntho molekoko yena Abedi sentse re kena ka yona noto eno mme ha o ile kola ha dilo metsotso ke ele some le motso le mongwe le sekoto re iporaletse hora ena ya boraro ba se ba fitlile eskimi se fitlile mme re tlo ba le wena ho tloa horeng ena ho fitlhella horeng yane ya abo tshelela se re buile wena le kgolokgolo the butterfly kana no lena la jwale ke nako ka nete hey Masuputsa no le mo bea re be o tla trenda ke sheba hey ka go tla o trenda tlalele ne ke tsamaya le ka kapa o tsamaya le ka kapa ya no tshwere nane o le matla Casper Mufasa Nyovest a tsamaya le ntata go ya bo papa khotso o thola hona temo go ba ke tla bina ke re molekoko Lebile Masitutsa Abedi ke thuso ke tsangwa motaunga la tshentsa le kgolokgolo tshentsa butterfly mo tshela tsa majaro le Mufasa re le buila go le fela solar provider Robson mosebetsi o motle monna eso mosebetsi o motle jwale le rona re tsama Mena ga etsa maboy wa tseba ke re tsho ka metlha le matsatsi gore tshone ticket a ne a ne letsana jwale o re file yona Masitutsa ra skim sa drive matanki yo le ka yona ke yona o fitela gore nyane ya botshelela mme le rona re sentse re etsa jalo balakata sola katla ka rona ne lena la re a khwele #etohadiboso so ke maboze o shabga ke mnati wena sile hantsa tsena la bobedi a monate jang fela halala ya ba itsa ha ke dira ka jeno lena ka tsewa ka sefe ai ka tsewa ka sefela boy ya ba ke re sa le o fihlela ntse ke maketse fela ya ba ke ntse ke ipotsa dipotso le hana vale tshena hore ka nnete ke ya jwang a wena boyo wa tseba go botse ka nako mo ke ithutile taba ya hore ha o tswa o seng o ananele tsohle tse le go rona le tsona le ntho enyane fela ya o tswa o di raga dikobo tsena go bana ha se batho ba bangata ba leng hore ba ile ba ka ba fumana monyetla wa hore ba ke ba tswe le rona ka tseno ke ka ho ke tshweng ke re e sa le mphitlha re le bila hole fela gelling mamedi wa tshebeletso matla le sedi FM re a kubela afternoon drive #skimsa_drive tatsina ka jeno khodi ya mphalane hlora matsatsi le shomela metso meraro ke le tsatsi la bo magolo mabedi mashoma a robedi le metso tsheletseng o se tsfara matsatsi ka banga mashome a tsupileng le metso robonga pele sela mosena se kodumela mme motho o pola tsatsina ka jeno sela monsa skete magolo robong mashome a tsheletseng le metso mmedi ha molwanedi wa tokoloho mme Helen Joseph ane a fuwa kotlo ya ho setswe ka tlung le ho se be le baiti ho hanga le karolo ya kotlo ya hae ho tswa mmusong wa kgatello tlasa molawana o neng o bitswa ka draconian apartheid legislation ka jeno mme ke mongwe e leng hore ke bomebe leng hore re ke ra ba lebala nalaneng ya Afrika Borwa wena scheme ho hang ha o bua ka batho ba tshwanang le bomme Helen Joseph Ntate na marekete ka letsa selena la baoki ka lebaka la bomme ba tshwanang le yena ke la mo golela khaebane sentse re tshwere re ka nnete ha moya wa hae o nno tsole pele go bala ka khotso mme menya buketso ya hae nnete ya sala kore re shebile wena boy re shebile ga yebo fela ka jeno ke letsatsi la bo magolo a mabedi le motso le mong re ntse re le mogatlolong wa go kginwa ha metsamao le tse dingwe tsa ditshebeletso mme re a tseba hore se ba sena sa COVID-19 nnete fela gore se ntse se le teng mme re lokela wetsa bonete ba hore re ntse re ikobela melao yohle le dipehelo tsohle tse leng hore ka nnete re di behetso bakeng sa hore re bolokehe mme re boele hape re sireletse batho ba bang fela ka dilo dingata tse leng hore re tshwaretse skimo ona boebona dingata wena ga tseda ka re jotse fela rona re tlatsa majwana re hate ka ke la bobedi bekeng a ke re wa tseba re bua technology le boiqapelo wena boeboe jwale re tla re buisana le motho ya hlaisitseng metšhini ya dihlahiswa tsa temo re bua ka agro processing ka nkano hore a bohlano jwale tsa bonnete ba hore skim ha o fete ke tsena tsohle ntle le mono re boetse re tshwere ditaba tsa bahlokomedi ba malapa breadwinner bon re batla ho utlwa skim ho tswa ho wena hore na ebe ha o le mohlokomedi wa lelapa seo so fa matla diqetong tsohle tsa lelapa la ho sa natse hore na batho ba baholo ba teng ka tlung ra tseba fela nao hore benyading ko wena ke ketela le tswe ho wena oya we jale ke batla re bue ka ditaba tsena tse leng hore hangata ha o bonolo hore batho ba bang ba ka bua ka tsona
Thank you Keleng. Ashome le metso mehlano fela ka mora hora ya boraro ra tipa mjipa Johannesburg Jozi Gauteng Maboneng Kitchen Tsepedi re kopana le Moifo Schemes Drive ke itse wena ka re bohlophisi ke bo mata KG Sibudi dipapadi mona re tsamaya le ngwana na dikele di letsire. Hello Schemes Drive. Schemes hoja Schemes. Hi nna ke phetse hantle lona le phetse hantle ke a lutlwa re ne pa Maona he ke enwa mona Hello. Mauna o kae? Mauna. Ke na le mala man. Wa matha. Nka ga ke bua. Jana ba tla ke bua. ngwanana ke bone ditedu tsa Mufasa ga di benye Di hlwekile. di hlwekile mogele Wa. Nike se wa bona Au. ka mayane e bitswang ya afro wa bona ka mayane ya sehlotho wa bona hore ka mae mathile mono ka nnete au he KG o mone ntho mfetsi. O la khwatha motho pela wa bone dintho tse hantle. ke ile ka etsa jwalo ya ba o iphapanya jwalo ka beng ba dikolobe jwalo ka batla o iphapanya Tjela. hona O bone bale botle ba khanyimba mfana. ngwanaka Eh, watch pula this. bona le ba O boetse fe- ba- o Le boiti. o fe moseo Amsweu. gona ba le jile re bua ka ditedu tsa ntata khotso le a re duba Ai jwale. ba re duma. hola skin Hola ba ba metsotso ke le shumele metse se pile le se kotho re preletse hora ena ya boraro ha re yeng re nya botshelela hle skin There's a torn in my soul every time I'm not with you. There's a torn in my soul every time I'm not with you. There's a torn in my soul every time I'm not with you. There's a torn in my soul every time I'm not. There's a torn in my soul every time I'm not with you. There's a torn in my soul every time I'm not with you. When I want you to about it, please hear me. Believe me, believe me, believe me. When I want you to about it, please hear me. Believe me, believe me, believe me.
Motion ba tsamaya le Msaki ene bitso fela ka Mary Me mashoma maphetile motsoro manga fela ka mara hora ya boraro Skim sa Drive radio Lesedi FM. Yes, happy. Rena bohle ba leng hore le ke tika letsatsi la lona la tshwalo. Empa pele re kana tabeng tsena tsa lona ke a tseba gore le taba tsa bohlokwa tsa go lokela gore re tle re di fetisa. Ke re boy. Alala. Yes. Ngwaneso se kgathatse ke a khutla hona jwale. Madimpho. Try again ha isa sebetsa. Ha se taba tse monate tseo. Empa ka account ya MyMobiz, o fumana Market Link Savings account ya mahala e o fumantshang phaello e ntle dipolokong tsa hao tsa kgwebo. O robe le tjhelete nakong e o hlokang ho fumana disebediswa tse ntjha. Atjhe, e ka re tla etsa wash and go fela o fihlela re fumana e ntjha. Bula account ya MyMobiz ho standardbank.co.za mme o fumane disebediswa tsa ho tsamaisa kgwebo ya hao. Standard Bank. It can be. Standard Bank ke moabi wa ditjhelete le mokitlane ya ngodisitsweng. Hona le dipehelo. Tshwarelo bareki, re na le dipidisi tse phekolang kaofela mafu a masapo. Mokokotlo o bohloko, ho ruruha ha mesifa e bohloko. Dipidisi tsena di thusa ho qeta bohloko. Hape ha di o fe mathata ha o di nka. Ha o na le matshwao ana. Wena moshanyana, ho neng ke re o tla njwetsa lebitso la dipidisi tseo. Maoto a ka le mangwela a utlwa bohloko a ntse ke emetse wena o qete. Lebitso la tsona ke Threshold. O tla di fumana chemist-ing e haufi le wena. O fumane a le moriana o raba. Threshold ke karabo ya masapo le mesifa e bohloko. Kgwedi ya Mphalane ke kgwedi e hlouweng jwalo ka kgwedi ya dipalangwang Afrika Borwa. Thea tsebe o ikutlwele ha mopresidente a teka tse ding tsa dintlha mabapi le polokeho mebileng. However, we are also here today to acknowledge the tragic human and economic cost that is inflicted by collisions and accidents along this freeway, as well as many other roadways around our country. Bophelo ke ba hao, ke ba rona, ebile ke baka. Ho rona ho ipaballa mabileng le ho latela melao ya tsela. Fihla o phela, Lesedi FM ke molelwa. Lesedi FM wa ratwa wa lelwa. Re rata go leboha wena momamedi ha ile mona re le maemong a bone ho the coolest radio station Afrika Borwa ke molelwa. Semohe mamedi ha jole metsotso e dula ho e mashome a mabedi le metso mene le sekotho re ifreletse hora ena ya boraro tsemametse tshebeletso e matla ya Lesedi FM le Skim sa Drive so cool ho the coolest radio station bo emong ba bone Afrika Borwa kaofela fela he a jole ra tseba hore na le batho ba leng hore ba ile ba tswalwa ka jeno lena dilemong tse ngata tse fetileng mme ke hopola ka lona letsatsi lena wana boy dilemong tse mashome a mane kaofela tse fetileng me leng hore ho ile ha tswalwa Ashanti Douglas Foolish bona yaba he sebedisana sa America se tswetswe ka jeno mme se ketika dilemo tse mashome a mane kaofela ke mongodi wa dipina ke mohlahisi wa tsona ila ba mmabotle ebile hanote tla le tena ke a tseba hore ke sebapadi sa difilimi le ditshwantshiso o dile mo di mashome a mane ka jeno o dile mo di mashome a mane o bona boy mme talente ya Ashanti laka ya sibolwa a sa le moshaholo me leng hore hamra wila sa yona jalo ke record label ya Meda Inc selemo sa ne sa dikete se pedi le metse medi happy e banga holang ka jeno ke kakapa bana ke tseba hopola pinana Graceland hey Paul Simon wena boy o dile mo di mashome a supileng le metse robonga tsa tsilena selemo sa skete magolo robo mashome a mane le motselo mo monna no la ka a kopanela mino le monne monganeng a bitswa ka Art Funkel ba le albumu ya bona ba le babedi Simon and Garfunkel setlopa seno sa bona ba ile ba se theha se le bontshane sa 1956 yes me ha re sheba mosebetsi minong wa Paul Simon monne no esala le sedika dikoeng sa mmino ho tloa dilemo tse mashome a tsheletseng kaofela 60 kura ha re dilemo tsa hae re mmino ale mmino fela me o ila tuma holo ka morao re tlebe ka rolo eno he ya monne le hore o ila tha so palera selemo se sa 1956 o tsoro kene mmino ale 19 wena boy e monga holang ka jeno a ba fethu vumvumu DK gift le Remy na lokela be wa hola tsatsing la ka jeno mgiftana ba fethu 1984 tsatsing la ka jeno re a hopola la re lahlehela ka pola hlokahala ka selemo sa 2007 ko tsinya koloi boy September vumvu e mongwe di bapadi tse di leng hore ne di le matla tsa tlopa seno sa Mamelodi Sundowns wa tsara sa Pirates
o boy o hle ke ngotletse ditaba tse hobane le wena o nka nna ka tsho o nka nna wa tsho wa sa madlulu le tlo funyana tjena ke kopa le tlwella mofu e thoballe ka khotsa a ke be ra mlebala mgiftana ba fethu ya le hluphi wa mo fola hluphi DK Joas Magolego hana le mambitso la Joas Magolego yes lena ne se papadisa Sundowns wa una lokela be wa hola ka jeno awhle happy holena botle beleng hore le ketika letsatsi la lona la tswalo ka jeno make shebile le motho e mong yeleng hore wa hola ke Dineo Matla o kopelwa ke Mathuto Khumalo a re hey motsolle wa ka Dineo wa hola scheme ka jeno ka mane ka leratswana Alentina a re se ka modimo ka mo etsetsa ka hore le ka hore yes re le buila ho le wena scheme sa drive o botle beleng hore ba hola ka jeno happy birthday to you. Happy birthday to you. Unsenya pinaka. Boyo. Wansenye. Baby, wena boyo, baby. Ya ba fethu ke kopa le shebe pina ena. Ntate Stana. Patlotsa. Ke kopa le shebe pina ena, ne? Le be le. Ke hopola le nakong e fitileng la nna tshwa re scheme. Latlhella mpine na bore. Le shebe pina. Ama shoma mapheti le metso supra fela le tshetshana ka mara hora ya boraro #SkimSaDrive. Khareketsa le fatsi dintsha batho. Ya patlotsa hela lona. 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 Haja le vatere a re ke tlae. Phepela re stana hata ka bothata. Ye ka bothata wena. Ne ke se thabeng ke be ke re we bothata. Namane ya makwanyane ke se kala kati. Ke kena ka mola muntu nya garati. Kuriana hella ka kala party. Ka shela manoti pele ja serati. Sedile aka mpone se tsela. Untlatse ka matlahle ke tshwele difira. Umpetlela ditsela ke tla fisa ke jile le sila ke tseile mo itina. Moritina ke tseile mo itina. Moritina ke kamata bana le bana. Ira bu bana le bana. Döralo, ya patlotsa heralo. Döralo, ya patlotsa heralo. Döralo, ya patlotsa heralo. Döralo, ke thabe ke tshepe ke bima ba keta. Ke khitla bana ba nwe metsi ka nka. Ke ramo e tshitja ka ga dihlehla. Au ya ba sotla boya mogera o mo fere fela bana ba hatane go riana hela jena go botsa mofu hatla tsepe go kotane mo shonta tshwere molamu ba tshidisa jorota a se jwale ke gagatha ke gathana mahipi a tseba o thita mare diverse gata kwa ba ba mohalakane ke shapa shapati ke seng ku di khalaka ke jwetsi tse di khela ke go ntefeleng ke jang haiso currency ntsele tanki ke hitman le betsa buletwa bolampi ke ntata binang khotho nka se hlule ke ditampi ke kokometse o di makoti ke a la ke khotlopa ke o pegola mogere ya tsukutsana sa mofatwa tsela dikabelele Maya, tu kutla la gawa ka le go phe mafume ke phamola bongwa kwatwa ke phaela ja. Hala ke tlola Maya. Ba go mafu. Ya patlotsa hela lona. Ke phepela le ntate Stana. Monate mokana. O monate jwang hantse re tsora pele ho swenga ka Sesotho. Re khantsha. Wena. Ke hlokometse hore ebile le dikgokahano mo batho ba bangata ba se ba ngola ka puo ya Sesotho. Ke shebile dikgokahanong tsohle tsa rona Facebook, Instagram, kore motho o ngola Sesotho se feletse se le jwalo. Thank you wena ngwanese. Ke a leboga. Mamedi ba shoma maphethi le metse robong fela pele ho hora ya bone ke mokgatlelo wa pele wa re ya kubeletsa afternoon drive. Re tla re fumanetsa pele tsa dipapadi le SkimSaDrive DK Ke tsao be SABC Sport. For the love of the game. Akilebo has SkimSaDrive Mamedi wa Lesedi FM jwalo ka ke ile ka o tshepisa hore ke tla leka jwalo hore re tlo buisana
le mong wa batjha ka ro Afrika Borwa be leng hore ba iteka ka nnete ba etsa bonnete ba hore ba ntshetsa jwalo talente ha mmo le dithuto pele le hlakureng la bona. Ke bua jwalo ka morwetsana ke sebapadi sa sehlopha sa Bloemfontein Celtic Ladies, ke bua jwalo ka Phumeza Ngogoto, ke yena leng hore re tlo bua le yena mo teng a reng ma Afrika Borwa ke kopa thuso, ke kopa le etse hore engwe ya ditoro tsa ka e tle e phethahale. O fumane jwalo monyetla nnete fela ka lebaka la dithuto tse wa di etsang, empa o tsebisa eo ya hore jale ka ha ke le sebapadi sa dipapadi ka ro Afrika Borwa ke kopa thuso ho batshehetsi ba dipapadi ka ro Afrika Borwa. Phumeza, dumela ro amohela hore a kubeletsa ho Lesedi FM. Dumelang OSDK. Ha ke thola taba ena ya hore re na le taba ke ena thusetsa Lesedi FM ka nnete ke sheba ke re o mongwe wa barwetsana bao ke ba tsebang be leng hore ke le ka ba bona dipapading tsa Sasol Championship ha baneng ha ke fose ha sehlopha sa Bloemfontein Celtic ntse se wotla batho o no le o karolo ya sehlopha seo ke nnete. Ke nnete OSDK ne ke le part ya karolo eo ya sehlopha sa Bloemfontein Celtic and le no ntse ke le yona ha ntse se wotla batho. Fela ntho e kgothatsang ke yona eo Phumeza ngwaneso ya hore ha wa sheba fela ka dipapading fela o shebile le ka lehlakureng la thuto, mme wena ke a tseba hore o bile o so graduateile sports science ka mane ka Northwest University. Ha jwale Phumeza o ntse a etsa eng? Ona jwale ntse ke ditse fela ka baka la hore re ile ga hlasela ke ntho ya COVID, but previously earlier on this year ne ke na le di-plans tse lore ne tlamehile hore di phethahale empa ka baka le la COVID ila ba ntho hore ntho engwe le engwe ila tlamela ho ema. So just because of no je batho ba bangata ba ntse bang ba close ho nna ba tseba hore thuto e important ha kae because lo tsama ha ka Bloemfontein Celtic ene se ka ntho hore ke le ka rata ha ke tlaya sekolong empa ke le ka beya ntho e important bophelong ba ka pele e le hore ke yona thuto and thuto eo e tlileng ka hore ke bapale bolo ka ba khona hore ba mpatalle hore ke khone ho tswelisa thuto tsa ka teng. Mme jala ka hore o entse sports science mme bile o graduateile ke tsa sports science ntse se tlo gutlisetsa ka ro dipapadi hobane o tlo ba sports conditioner, o khona o conditioner mmele, o khona etsa fitness bakeng sa maatlete ya rona. Jwale monyetla ke ona o hlaile Phumeza tokela mamedi Lesedi FM hore monyetla o fumaneng kapa o leng hore o hlaile ka pla mahlo a hao ka mane o tswang ka UK ko fe ho etsahala? Ne ke seleng ka bua anything ka yona opportunity na ne ke rata ho leboa sebaka se le reng lemfile tsona ebile ke lebohele motho e le o ileng and recommendel batho ba be le reng o sebetsa le bona e leng o mong ana bapalla Bloemfontein Celtic Bitumelo Rabas ke ena e le reng o ile etsa opportunity e be teng a ileng a presenta ho nna so I've been awarded ka soccer scholarship ko USA ko Mineral Area College whereby ke tlabe ke kena sekolo mo ebile ke dlala bolo mo so bothata ke hore no tjena ke shebane le hore ke raise di funds tsa hore ke fihla jwang ka USA e le hore ke yona kopo e ke kopang ho batho ba South Africa hore ba etse dream ya ka e tswelle pele OSDK. Phumeza o hloka thuso ya eng ngwaneso pele re ka kena ho ba batlang ho thusa thuso antle o e hlokang ke ya eng? Ke hloka thuso ya tjhelete tjhelete e ka 40,000 hore ke kgone ho cover di visa applications tsa ka ke kgone ho cover di plane ticket and ke kgone ho cover le aid aka kwana cause American aid high fund di international students. So the only way nka khona hore nka kena ka mo ke if le nna ke na le tailoring ke tsere nka khona ho bontsha hore le nna nka khona ho ikhathalla ke fihla tsa mo ke a tsa mmamedi santsa re jo 40 ngata empa ke ratile ha ke sheba lengolo la hao o so hlile o e agotse tjhelete na o re motho ka monga ka etsang ne ke yetse yona ntse cause ke tseba batho motho ha bala o na le ntshanya ya hore o tlo bala ntwe a bonang mara ha no kgona ho inahanela hore okay ntwe nka nne ka thusa so that's why ke leng ka suggesta hore if nka khona ho thola batho ba 400 ba bantsha di 100 rand ka ofela nka khona ho cover everything so like ne ke zama ho etsa dintho bobebe for batho ba ska nahana hore 40,000 maybe motho tlamehile a ntshe boma 5,000 or 10,000 in order for them hore ba khone ho etsa monyetla wa ka o tswelle pele. Jwale bohle ba batlang ho thusa ba ka ikopanya jwang le wena?
bohle ba nka batlang ho nthusa ne ke kopa hore ba hona le post mara he hona le batho ba bangata ba ile horeng ha ba yo nthong tsa di-post ne ke kopa hore ba ncontacte di-numbering tsena tsa 081 302 80 37 ke tsona number tse nka e le horeng ka thabela hore batho ba ile horeng ha ba yo di-social mediaeng ba nka kgona ho contacta ho tsona for hore ba kgone ho nthusa. Ngwaneso re tla nne re hoeletse ena taba re a tshepa ebile ra dumela ebile ra tseba hore maAfrika Borwa a thusana ka dinako tsohle sentse le thapedi ka nnete hore batle ba tlo o thusa toro ya hao e tle e tswelle pele empa he le Lesedi FM tla nne le leke ka dinako tsohle nne le hopotse momamedi hore kgoeletso ke ena thusetsang ke le buile haholo kana komphileng yona tla nne re o tshware re utlwe re o fitela ha jwale o ntse o tsamaya jwang. Okay, ke lebuele le Nosdk le batho ba eme ka maoto and next I expect support e ke tholang the way ke thola ka teng ona jwale ke mara ke lebuile. Ke a le bona ngwaneso mamedi wa Lesedi FM ke Phumeza o ne a etsa jwalo kopo fela ha ke re thusetseng re thuse mong wa bo rona bakeng sa o ntshetsa toro ya ipele a go moletsetse ho 081 302 8037 ke hona mo atla o fa di account number mo no thusetse a re itlhokela 100 ranta fela ho motho wa Afrika Borwa o mpo o mo thuse fela ha re leboele wena abutihlolo mo putting ka mo ka Fijon Scrone kwena romelletse nyena wa DK ka mehla ke re utlwe Lesedi FM le thusa hlolo mo putting a re thusetsa nhle taba ke eno ya emong wa bana ba rona ba Afrika Borwa. Ditaba tsena tsa dipapadi o ne o di tlisetswa ke SABC Sport. For the love of the game. Mamedi Lesedi FM tsa latelang tsena di ka morao ra bone. Skim a re lebile holo gato like. Ola Skim a semohe mamedi ha jona metsotso tse rama ho e mashome a mabedi le metso e mmedi pele na lona re khitla hora ena ya bone a go ile rona phallo se petepete rona entse ya ka theko ka kwana ka mtsepa maboneng a magolo profenseng ya Gauteng. Skim lebile holo wena Skim sa drive hona le kotsi ya koloi ka mona ka R21 ka ntanyana fela ho Four Track Road me city sa jolo phallo ya se petepete o tlo hlokomela ha o ya o lebile ka mono mo mamedi wa tshebeletso e matla ya Lesedi FM N1 southbound ka ntanyana fela ho Rivonia le ka mono mathata teng o tlo hlokomela ha o ya o lebile ka mono etsa hata butle mokono wa Josefa mathata teng ka mono mamedi wa sebeletso ya Lesedi FM N12 eastbound ka ntanyana fela ho a Deep Kloof le ka mono o tlo hlokomela mathata teng ho a sejetswa ka mono ho hle hona le mathatanyana o tlo hlokomela ha o ya o lebile ka mono re qetella ka ka N3 northbound ka ntanyana fela ho London Road hlokomela ka mono mo mamedi le tshitiso e ngata ka mono sepetepete ha se phalle ha monate ho ha o tlo hlokomela ha o ya o lebile ka mono fitafta mono di bakeng tse ding ka nnete o bona la sentse se phalla ha monate sepetepete. Thank you boy mamedi ha rate mona re tsebo bona rona re fetela kae ngwaneso se kgathatse ke a khutla hona jwale madimpho try ke na isa sebetsa ha se taba tse monate tseo empa ka account ya MyMobiz o fumana market link savings account ya mahala e o fumantshang phaello e ntle dipolokong tsa hao tsa kgwebo o robe le tjhelete nakong e o hlokang ho fumana disebediswa tse ntjha atjhe e ka re tla etsa wash and go fela o fihlela re fumana e ntjha bula account ya MyMobiz ho standardbank.co.za mme o fumane disebediswa tsa ho tsamaisa kgwebo ya hao. Standard Bank, it can be. Standard Bank ke moabi wa ditjhelete le mokitlane ya ngodisitsweng hona le dipehelo. Mamedi Nebe o na le kgefu ya lockdown e o sitisitse o finyella kalafo ya hao ya HIV ha bonolo. Taba tse monate ke hore kliniki ya hao e se buletswe ditshebeletso. Mona o ka boela o bokella di ARV tsa hao jwale ka pele ka hao le bohlokwa o tswela pele ho nwa kalafo ya hao haeba ona le tshwaetso ena ya HIV. Hlokomela bophelo ba hao hle mehato yohle ya thibelo ya COVID-19 e teng ditleliniking bakeng sa tshireletso ya hao. Molaetsa ona o tlisetswa ke Anova ka tshehetso e tswang USAID. Temi kosilojo mametse thabo mokoni thibo charge le dikeledi makeseng hore ya kubeletsa hola
think this would happen to me. In my heart I hold something worth mentioning. Companionship that brings pleasure amongst many things. A love that's tangible. You are so lovable. Settle down. Settle down. Settle down. You and me. Settle down. We need to ngizwe abantu bakhuluma akuhlale bakhuluma bathi ume ngihamba bazokubheka ngeke ngibatshele ngithi mina ngiyathemba ngeke ngibatshele ngithi uyazifela mina ngiyathanda siyathandana sobabili 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 so I think that we should settle down, settle down, baby, settle down, settle down. You and me, settle down, settle down, settle down, baby, settle down. I think that we should settle down. Settle down, settle down. In my heart, I know you deserve it. Settle down, settle down. We should. Settle down, we should settle down. You and me, you and me. Hello ho www.lesedifm.co.za. Lesedi FM ke molele. I was lost and wondering, just riding on a wind. And I need your voice to save me. I need the sun to kiss my skin. Wake up, no time to go backward. I think I'm ready for you. Honestly, I do. I think I'm
Black Coffee, Celeste. I'm ready for you, baby. I'm ready for you, Soski. I'm ready for you, Yes. Pero mono tuna jalo Kalo. Tsebela sengana se di FM ronketse tsona di le pedi ya tsama le Junior Taurus. Le Mufasa Casper Nyovesta settle down. Re kinya swalo ka nnete ntse re le mokgatlhong ona bobedi wa nane lena. La re ya kubeletsa mme ha wele go la ha jelo metsotso e hahamella ho ba ele shome pele re khita hora ena ya bona. Skim ha ne re kene ka kwana hore itse re batla re ke re tlo nonya maikutlo. Taba e teng le hore re batla re sebetsane le wena ya hore na e be ka nnete ha o le mohlokomedi wa lelapa. Seo se o fa matla diqetong tsohle tsa lelapa na. Hona le hore o breadwinner mohlokomedi wa lelapa. O hlonolofaditswe hara bana beno kaofela ko wena ya matlanyana. Mohlomong o bile wa o qetela. Last born. Fela matla a tshwere ko wena tlhokomelo ya lelapa. Nne o fumane hore lapeng mona hona le ntho tse ba batlang ho di etsa tse wena o sa dumellaneng le tsona. Re ke etsa mahlala fela mohlomong le fapana ka ditumelo. Lapeng ba batla ho etsa mokete. Mme wena ha o dumellane le mekete. Empa le wena ya tshwereng o tshwantse o tshetse. Ha o di kene bo re ha ino etsuwa ntho kapa wena o batla ho etsa mokete eno ke batho ba sa dumellaneng le mekete jalo ka motho ya tshwereng o bo re nna ke batla ho etsa mokete heso mo jalo bana ba ba tshwantse ba etse jwang ba imelle ka thoko hobane mokotla o tshwerwe ke wena kapa ha sebetsa jwang taba yote ka hore batlang ho tlisa ho tswa ho wena hobane ke a tseba hore ke taba tse leng hore di a etsahala malapeng a fapaneng empa ha ona motho e leng hore na le sebete sa hore a ka bua ka yona bale Skim ke batla ke re bue ka tabena hore na ebe ha o le mohlokomedi wa lelapa heno na ebe seno so fa qeto ya hore tsohle tse etsahalang lapeng lentswe la o qetela ke la hao mohlomong wena o batla ho kenya devil's fork heno ba batla ho kenya le bot ho etsa line a ifihla mo ke nna tshwereng tšhelete ke tla kenya devil's fork ke tshwere tšhelete ba batlang kenya le bot ha ba eme re bone so fa ke tsa sweet tse ding ke tsa leather ke tsa letlalo monga mokotla re ho ka thwe he tsena tsa sweet di na le go di phumule ka nnete ebe ke tsona ke rata tsena tsa sweet tse ha go re bueng Skim 0891101111 o sebetsa jwang ha ile jalo o ka bola hape o tsebile molaetsa wa hao di kgokahanong tsa rona tsa setšhaba @official Lesedi FM @ladysoski @tibos_mokone a bua le rona mamile motle bua le rona Skim sa drive re utlwe fela rona ebe na o tshwere matla ka ofela ka hohle hohle o rena qeto ya o qetela inkue ko wena o bane le wena breadwinner o bane le wena hlokometsene lapa o bane le wena ya ba thusang lapeng a re ke re utlwe Skim o moyeng khotso lo mtsoki who's on Skim sak Den olukhosi kazelko Hola Den Mamela tabo mkono etsa mosebetsi ke nna tshwere ha ke kene mosebetsi ha ke mo fe tšhelete a ntshetse mosebetsi pele ho ditumelo tse ngata tse tsela bana complete wena o kerekeng ba sebetse mosebetsi ha wana le ntho tse ngata Danny boy o ga wana tse tla tobana mahlano na tama Thank you, Skim. Skim, o moyeng khotso Hello Skim wazba na gublele ntila kwetela kilaka Eslon fela makali wonna Nitaitia gani ebu tle bua le mang wena Skim Kimi na re le bua putse kwen abuti o ntletsa hore le hae benyaneng ka nnete mme ka tlung ka mona o re a tshewe ntate ne ke nana motho mo re ka etsa tsena hobane mokotla o tshwere ko wena Skim saka ha ona mokokotlolla jwala ke ha ona mokokotlolla jwala Eslon fela makali aka ba ka ntshwarela ka nnete ka ba ka opela se fela sane matla ke thank you Skim babedi moyeng khotso hamna tile guys girl ke na le mathata se ke pombe se thero ke a se re retse bale wena ga tla ro bea ka thoko wena moratiwa semo he mamedi moyeng khotso Hello Arfita oh hey who's on Skim What's ho na le bothata bo itseng bophelong menana rona matsoa ha e lekane and ha re no lekana le ka bophelo mong le mong ha se ba o entse se ka letole o tshwanetse a kgotsofalle ntho e nngwe le e nngwe bana ba bo ba etsa you utlwaetse wena Skim saka le wena hobane le wena a tshwereng matla a hlonolofaditsweng
re hlonolofatsa ka o selempa o sentsa ntho e le nngwe re leboile ke Thank you, Skim Sax. Thank you, ke Skim. mme Mamutlasi ya buang Thank you, Mama Mtlasi. thank you ai beha monate wa tseba mme Mtlasi o e beha ka tsela e kgethehileng jwang fela hobane ka nako e nngwe o ka fumana hore to go jwetse Skim o fumane hore ka lapeng leno hona le yana kgonang hore a fane ka dikeletso tse leng hore di etsa ntho e phethahale hona le yana kgonang hore a tla rale mano e leng hore a etsa hore le fihlelle ntho le e batlang ka nako nngwe le wena le ha o jere mokotla jwalo empa hona le mo e leng hore o ntse tshehetso kae wena dike o e bona jwa ke uka rona le tšhelete ya ka e tswang ke tlamehile ke be le leng che le ha o hlola ke vote ya hore batho kaofela ba re ho betse ha o thwe so ski motho wa hae wa tjhaka kapa ba habo motho wa hae ba tla ba tlo etsang a ke ha re bue ke ngwana heso sosa ba ha bona ba tla ba tlo buisana kapa ba tlisa molato kapa ba etsang jwang ne re ntsheng dipolane re kgone ho pheya ha ke sa rate motho wa so ski a ke no intsha tšhelete che ke phele motho e ke sa matla fela mokgotsi ha ke ra se motho wa hao yeno o tshehetsa ngwaneno hobane ngwaneno ke ngwaneso ha iphehele banna a re tsara ba babedi ka o qetela Skim o mo nkgotso Skim bathong di retsa jwang bathong ngwanana Skim dumela Chibos Skim o shapua Tada so ke mo le ditlheng hola Skim wa tsaba taba Skim sa ya ba tla go batho ne go molalo le bana ba motho e dumelana gona ke bona qetelo wa e ka ya itala ka tsela e jwalo o ka fumantsa la jale so ba le khudisana o ka le lapeng ha e monate tantse le dumelana ka go jwalo ha o tsela la motho ka ba le tšhelete o feta ba bang e be ba jwalo wa breka o bona ke yona ntse tsa lapeng no re leboa Skim thank you Skim Master Tulo thank you Master Tulo a tsa ntona bang khopotsa ka to feta paleng e batleng e tshwana le bana beso ka ntwe batleng e tshwana le yona ya hore e ba fetho kubo ya mme wa rona ra be ya letsatsi hantle ngwana mongwe wa borona wa o qetela a re date ene se le beile le se ke shebile nthonya ne itseng ka yona o tse ke nna tlang ka tsena tsa bo kubo ya bo mmeke yena ng khaola speed a gona ntho le se ke e shebile jwale ka tlameha ke hai ngwane se ha o le jwalo tshwantse go le wena go fe sebaka re utlwe maikutlo a hao ka e bella ka thoko ka itšhetšhisa fihlela be re dumellana right date e tjena ke yona e nepaetse wa fumana ha ne ke le motho e mong ka be ke tsana ke batla ntho etsa ne tlo etsa ha jwale nna ke buile ke sebetsa lesedi ha mona tuba wa tsaba go tse nna ntho e sebeletsang ke efeng nna ntho e sebeletsang ke hore hobane ke heso ntho ke etsang ha ke etsetse nna ke etsetsa heso mme ha ke bua ka heso e kenyeleditse bana beso batho ba lapeng ba baholo jwale tsela eo ba nahanang ka yona dikelotso tsa bona ho nna di bohlokwa hobane ke heso mo ha se haka le nna ke dumela be ke sebelletswa ke mantswe ena ngwana mme a reng nnete ke nnete ha e nyatse ha e nyefole ha ke sa dumele ntho e itseng ke ka ntsha saka ka tlatselletsa thank you Skim we got Skim a me ra fela metsotso pele hora ya bone ska ba le bala hora ya bone re balwa ditaba ka ngane fela hora ya bone a re kana skutana sa rona sa se ikokotlelo spectacular next okokoko Into
be like young angels on my right. Sister Popo, Nyoro Popo, Banje. Popo, Kings of the Weekend, Spectacular and Nace. Ya ke rata Kenny Maestrar, DJ Naves. Le Unati, Okokoko. Ke shebile moletsa o ketang ho kena hana ba le tjena o re ai ke a le utlwa scheme la bua hore mokotla kwa hao fela mohlomong ha mokotla o no so le siko ke bo mamba o phutha Ke nnete ha o so le Ha o so le siyo. mahetla sa gawi ke bo mamba o phutha tlabe ke le siyo kopanong ya mokotla o le siyo ke tlapa matsoho wena mokotsi wa ka hore o ntlhotse re sa lwana babedi a tle di batla hora ke ya bone ne ke sebeletswa le Lesedi FM ho SABC taba tsena tsa hora ya bone re boetse re di ballwa ke Mamello le Thoba Kgaso yena ya ditaba ho Lesedi FM o ikisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere ha re lebohe skim pamamedi kgotsong sepolesa se fuputsa nyewe ya polao ka morao re ho fumana masalla a monna morungo tedianeng Sydenham Durban sepolesa se ipiletsa ho malapa a o ikannang yaba ha tsebe mo e mong wa leloko la ona le nteng Mweli wa sepolesa Nqobile Gwala o re diteko tsa fumana sesosa sa lefu di bontsha phofu e bolauwe making an appeal to members of the community for assistance with regards to relatives of an unknown man who was found in their area. The skeletal remains were found in the dense bush in Ripon Road in Sydenham, and the deceased had a rosary chain with a cross and a distinctive Lawrence watch entangled on the remains. A postmortem was then conducted, and the pathologist concluded that the remains are most likely of an African male approximately 20 to 40 years of age, and he was wearing a black Nike tracksuit, a white Nike Tekis believed to be size 7 or 8, a red and white rosary with a cross. Gwala o re ba ipiletsa ho ba ahi ho thusa ho fumana leloko la mofu enwa ya sa tsejweng eo masalla a hae a fumaneng morungo tedianeng haufi le mmila wa Ripon Sydenham o re phofu e kentse sefaha sa rosary molaleng mme ya pere tracksuit e ntsho ka diteki tse tshweu tsa Nike mme ke motho wa monna ya dilemo tse pakeng tsa tse 20 le 40. Ho sale jalo sepolesa sa Mpumalanga sentse se tsoma mmelaelwa ya dilemo di 25 ya bolaile mosadimoholo ya dilemo di 79 mosading wa Pankopo. Mmelaelwa o tlalehane ya sebetsa ile mohlokomedi wa mosadimoholo eo kgweding e fetileng. Ho tlalewa ha mmelaelwa a ile a kgama leqhwekana leo pele a baleha. Ba ahisane ba ile ba fumana setopo sa mosadimoholo eo ka hara sehatsetsi. Salang Motsepe wa tlaleha. The victim's family was alerted by the neighbors after a 10-year-old boy could not get access to the house last night. They then broke the butler door to gain access into the house. The family spokesperson Peggy Maloka says the victim's belongings were scattered around the house. Maloka says the suspect was not at the house at the time and some of the victim's belongings were missing. She says they later found the body of the victim inside the refrigerator in her room. Amsoli Salang Motsepe, SABC News, Pankop Village, Mpumalanga. Modulasetulo wa mehleng wa boto ya Eskom Ben Ngubane o hlalositse ha tse ding tsa ditaelo tsa boto e ne ile tse tswang ho Salim Esa ya nang le dikamano le lelapa la ha Gupta. Sena ha senyellane le bopaki ba hae ba pejana komisheneng ya tshusumetso e bolotsana qetong tsa mmuso ba hore molaetsa wa email o neng o laela hore ho fediswe dikontraka tsa mekgatlo ya ditaba o ne o etswa ho molaodi e moholo wa lefapha la dikgwebo tsa mmuso Richard Selike. Ngubane o ile a qobella ho fetola bopaki ba hae ba pejana ka morao re motjhotjhisi wa komishene Pule Seleka a hlalose hore Seleke o ne a soka kgethwa setulong ka nako eo.
at least on the evidence we have, insofar as you say that businessman who was communicating with you here was Mr. Richard Seleke, on the evidence we have, it cannot be correct. But I've considered that. Okay. Yes, you have accepted that. Now, if indeed it was to be found that it was Mr. Salim Essa on the probabilities, that would reflect, would it not, that he expected you to go along with what was written in that email. Is that right? That's correct. Yes, it would be correct. lelapa la ha Mpianze le re le keke la ntsha maikutlo ya pele nyeweng ya sekolo sa bashanyana fela sa Parktown ka ba emetse letsatsi la nyewe eo pejana leqwetha la lelapa lena Vieka Stale le ile le itse lelapa le tlotsela pele ka nyewe ya tlolo ya molao kgahlano le sekolo le tona la thuto Gauteng Panyaza le Sufi le botsamaisi ba kampo Enoch Mpianze o ile a gangwa ke metsi ka morao re seketsana sa sa maiketsetso setebe o ne a le kampong ya kamohelo ba rutana ba grade 8 empa setopo sa hae sa fumana letsatsi le hlahlamang lelapa la bole amohetse qeto ya o leleko ha mosuwe hloho empa le re lentse le hloka dikarabo mosuwehlo eo o na le tokelo ya ho ipiletsa kgahlano le sephetho sa komiti ya kgalemo ya lefapha re isuthela DK ka dihloho tsa ditaba tsa dipapadi Orlando Pirates e ka nna tsebisa sethibathibane neng kapa neng o tloa ha jwale ha di Brain a ikhula sehlopheng sa Belgium ka kotsi e sa tsebisahaleng re fumana ditaba tse felletseng tsa dipapadi ha hora ena ya bone e fetile ka metsotso e 30 ditaba tsena tsa hora ya bone di fella mona tsela tsena ke tsa hora ya bohlano re ya kubilesa Kgwedi ya Mphalane ke kgwedi e hlouweng jwalo ka kgwedi ya dipalangwang Afrika Borwa. Thea tsebe o ikutlwele ha mopresidente a teka tse ding tsa dintlha mabapi le polokeho mebileng. However, we are also here today to acknowledge the tragic human and economic cost that is inflicted by collisions and accidents along this freeway, as well as many other roadways around our country. Bophelo ke ba hao, ke ba rona, ebile ke baka. Ho rona ho ipaballa mabileng le ho latela melao ya tsela. Fihla o phela le Lesedi FM ke molelwa. Home, where magic touches here. Oh, home, where your soul is defined, your heart is aligned, and hate is denied. Home is not a place, home is a feeling. Oh, home is where your heart is, home is where your love lives. Everywhere I go, you will be right by my side. Everywhere I go, you are where my heart will lie. Everywhere I go, you will
be right by my side. Everywhere I go, you are where my heart will lie. Everywhere I go, you will be right by my side. Everywhere I go, you are where my heart will lie. Ain't no place like home. Ain't no place like home. Waratwa Waleba Lesedi FM. Records all over my pigo. Gizo to my life, ain't gonna feel for now. When I wear clothes all over my pigo. Gizo to my life, ain't gonna feel for now. Nalapho umculo wethu ngakafiki khona. Wena ngiyazi ukuthi uyoshaya khona. Nalapho umlayezo wethu ngakafiki khona. Wena ngiyazi ukuthi uyoshaya khona. Because yemoyeni ukhozi mize moyeni. Yemoyeni ukhozi mize moyeni ukhozi. Yemoyeni ukhozi mize moyeni. 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 Mina ngizokuthumela bengingafinyeleli khona. Wekozoluma bigopika. Mina ngizokuthumela bengingafinyeleli khona. Udluselela mlayezo alomkhulu wethu nalapho ungafinyeleli khona. Udluselela mlayezo alomkhulu wethu nalapho ungafinyeleli khona. Yemoyeni ukhozi mize moyeni. 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 Yemoyeni ukhozi mize Utshelwa mina wethu ngendlamleze njobeni ngendlamleze funa senzizweni uphendi wazimningi umflathazi imcisho mathambe endleko ezabalala emva kwendleko omkhulu bathe babekubuza ukuthi indaba ekaba nasonto nandaba zabantu kanti oncenga umlazi awusuka nini madoda ayishaka mnandi insizwe enkulu kakhulu madoda usanel musician ahamba laphana khona nosimi bahamba nendoda enkulu kakhulu bathi ukhuzani bathi ingoma emoyeni bayishaka mnandi kakhulu lapha eLesedi FM awusuka madoda wema shaka awu madoda Amri mase se kele shimele mase mehlano re freletse gara ena ya bone me sentse re ka kotlo
hlooho he mokgahlelong wana wa boraro wa nanao lena la re kubeletsa me leng hore sentse re tlhopisetsa ho kena ho tsena sa seikokotlelo mme ka jeno re shebile thuto ya technical mathematics me leng hore re tsepamisa maikutlo pampiring ya bobedi. Bye bye. lebila holo wena ke leng a re leboe mamello le thoba ka ditaba tseno tsa hora ya bone ke o fefela ka pelenyana re kadile jwalo ka Holy Ray ka pine monate home re o file tsona di le pedi ka tatelano re pele re kena o se ikokotlelo ka pelenyana fela ga dira ka man taba tse monate tsa Jackie Phamotse boye mathwasong a go dina ya Mphalane ho ila ba le mokete wa dikgau mo e leng hore o ile a hapa mogatlelong wa adult fiction ka buka ya hae e bitswang ka hore ke Bear, The Cradle of the Hockey Club e leng hore ke buka e leng hore e bua ka dipatueng dintho tse leng hore hangata ha di etsahala ha re di bone ka mahlwana mme e bua ka di-blessers le di-slay queen. Jwale ntho ke tsebang ka buka ena ke hore e na le mekgahlelo e meraro na le series ya pele la bobedi la boraro mme bang o le motho e leng hore rata dibuka ebile o a tseba ka dibuka tse ngotsweng ka ke Jackie Phamotse o tlo tseba hore ebile o na le engwe hape e leng a insa se bonse fetileng e bitswang ka hore ke I tweet what I like mo leng hore he mono ho bua ka ditaba tsa hore na di gokahano mona ha o ngola ntho molao o sireleditse ho loka ditokelo tsa hao jalo ka motho e leng hore ka nnete mohlomong o motho e leng hore tsa lekano ka tsela ya tshebediso ya dikgokahano tshusumetso e nang le yona dikgokahanong tsa setjhaba ke batla ke re mo moemeneng boy re tla re bua ka dintlha tsena tsa bohlokwa ke nnete yona kgaitsedi ka re lebile haholo fela re tla ke re mo meme bohlokwa haholo taba eno mabedi re sentse re kana sekhutlwane sa rona sa seikokotlelo mme re tla tshwara puisano ka dintlha tsa bohlokwa tsa pampiri ya bobedi thutong ya dipalo molemong wa barutwana kwano Afrika Borwa. Motjha kapa morutwana ya mametseng ana jwale ka jeno re tla tsepamisa maikutlo dithutong tsa technical mathematics re shebile pampiri ya bobedi hlopheng sa grade 11 le 12 mo meti wa rona a tlang hore hlalosetsa ka botlalo ka yona naneo la ka jeno ke karolo ya mananeo a etseditsweng ho thusa barutwana thutong tsa bona nakong ena ya COVID-19 ena le ditshitiso bakeng sa thuto thea tsebe o mamele dintlha tsa bohlokwa mme tse amanang le pampiri ena e re tlabeng re shebile ka jeno mme motho wa rona ke Ntate Tshokolo Phosa mme ke moletsi wa thuto ena ya technical mathematics hopola hle hore lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le lefapha la thuto kwano ho Lesedi FM monghadi Phosa ga o amohela hle tshebeletsong ena e matla ya Lesedi FM. Dumela mnyaka o tlo le kae Ntate re tlotse re ka utlwa wena ke Ntate Phosa buang o tswa ka sekolong sa Barnard re le buila holo Ntate Phosa vale monghadi wa ka ya gabane ke dihloho kapa ke dintlha di feng tse leng hore re totla re di tshohla le barutwana ba rona ka jeno ha ho le jwang re shebile pampiri ena bobedi ya thuto ya dipalo. Alright, thank you mnyaka patsile ka jeno re tlo bua ka paper 2 mo paper 2 re tlo shebana le trigonometry under trigonometry will only focusing on reduction formula and identities, and the last topic re tlo shona le yona re tlo discuss ke trigonometry equations and jwale ka se re tseba hore this topic ya trigonometry is in kama matshwao a 50 plus or minus 10 for paper 2 out of 150. Hasmo he mamiri hatlo metsotso ya lopalla idula ho ele shemele metsero bong re freletse hora ena ya bone Ntate Phosa go dumelle re ke re rekise re ya khutla re ntotsola pele ka puisano ya rona asimo he mamiri ha rate mona ga khutla wa go eshetswa ibile ha o nna lo utlwisa sentseng se bolelwa empa rona re utlwa tsohle tsentseng di rerwa di fonokwa di lotomanywa di lobokanywa bana le merero ha di bakeng sa photho tsa bona mehe ke mo mathata maholo a qalang teng ha ho ralwa merero ntsetso pele ya setjhaba e bijwa le matlole ano a sebedisetswa ntho di sele seo ke ketso e soto e bontshang hore le ka 2020 ba hanya petsi ba mmalwa ba sebedisa bobodu hore ba une melemo e tlamehile ho tswela setjhaba molemo bobodu bo hlohleletsa tlhokeho ya tekatekano ka rana ya borona ha ke re qete mo selekalekane ha batho tlale ya bobodu ho corruptionwatch.org.za kapa o WhatsApp-ele ho 072 013 5569. Momamedi dumela nna ke Thabo Mokone momamedi coronavirus e teng mme ke o kopa hore o latele keletso tseo re kopjang hore re di latele hlapa matsoho a hao ka tsela e nepahetseng o sebedisa sesepa bonyane metsotswana e 20 dula o mametse tshebeletso ya Lesedi FM ka dinako tsohle hore re dule re o beile sehlohlolong ka ditaba tse amanang le coronavirus.
Lesedi FM ke molelwa. Hannete e fetang eno wena mamedi motle wa sebeletsena ya Lesedi FM. Nnete ke hore re lokela ho tswela pele ho nne re ntse re itshireletsa le ho sireletsa batho ba bang ho qoba ho ata ha sewa sena sa COVID-19. Mme ha o ile kula ha tsela metsotso e tswa hantle ho e 20 nna lona re furaletse hore ena ya bone. Re ntse re buisana le moithuti wa rona ke ntate Tshokolo Phosa. Re shebile thuto ena ya Technical Mathematics pampiri ke bobedi ho le mongwe ba rutana ba rona ba etsang sehlopha sena sa 10. Monghadi Phosa e ka ba dintlha tse ka sehlohongo tseo morutwana ka mong a ka di elang hloko tse teng tlasa dihloho tsena tse latelang. Re qala ka reduction. A ko re fe tlhaloso e felletseng ntlheng eno monghadi. Ka le bonwaka ha re qala re sheba under reduction formula hona le dintho tse bohlokwa haholo tse leng moithuti tlamehile a di tsebe under reduction. Ha re ya ho rena le di-quadrant tse 4, rena le first quadrant, the second quadrant, third and the fourth quadrant. Ha re ya ko second quadrant, rena le the first reduction, which is sine into 180 minus theta, which is equals to sine theta. And then we have also cos into 180 minus theta equals to minus cos theta. And then we have tan into 180 minus theta equals to negative tan theta. Re ka utlwisisa kapa baithuti ba ka utlwisisa ha re bua ka second quadrant. We have sine theta, which is positive in that quadrant. It's only sine which is positive in that quadrant. But as for cos and tan, they are negative in the second quadrant. And then Harry Tuarea who the third quadrant. In the third quadrant, Renale sine into 180 plus theta, which is equals to negative sine theta. Tuarea who cos into 180 plus theta is equals to negative cos theta. Berea where the tan into 180 plus theta, which is a positive tan theta. Ha re fika ka third quadrant, re elelwa hore rena le tan theta, which is positive in that quadrant, but as for sine theta and cos theta, they are both negative in the third quadrant. The real the last quadrant, which is the fourth one, where we have sine into 360 minus theta, which is equals to negative sine theta. Cos into 360 minus theta is equals to positive cos theta. And the last one, of course, which is tan into 360 minus theta is equals to negative tan theta. Now, in the fourth quadrant, renale only cos theta, which is positive in that quadrant. So, and then when we move to the first quadrant, sine theta, cos theta, and tan theta, they are all positive in that quadrant. Which one is positive and which one is negative in those quadrants. In the first quadrant, we've got A, all, because all of them, they are positive in that quadrant. And then when we move to the second quadrant, we have sine, and then only sine is negative, it's positive in that quadrant. And then the third quadrant, we've got T, which is tan, which is positive in the third quadrant. And of course, the last one, which is the fourth quadrant, we have C, which is cos, is positive in that quadrant. Nka fana ka mohlala mo bana ba arabang ba apply the reduction formula. Mohlomong question e tla e re ho ngwana simplify the following. Ebere sine into 180 plus x. Moithuti tlamehile a tseba how to 180 plus which quadrant is that. Then we all know that 180 plus is the third quadrant, and then sine is negative in that quadrant. The answer for this one is going to be negative sine x. Berea hape re thola question e nngwe molo moithuti a tlo thola question e reng
calculate the following without the use of calculator. Moithuti a ba thola question e reng cos 150 degrees. Mona moithuti o tlamehile a sebedise reduction le di acute angle